08 00 237 237. Već je stigo, sa prozora ga gledam, u Albatros taksi, sada 7 08 00 237 237. Ovaj broj samo pozovi, ni Albatros taksi, što pre ulovi. Zovi taksi u svakom trenu, pozivni broj imaš na refrenu. Svako doba, dana ili noći iz momenta, Albatros taksi će doći. Svoj posao rade, brate, prvoklasno, najjeftiniji sa njima, sve je efikasno. Ljubazni, kulturni, kod njih red zna se, nasmejani radnici ne prave grimase. Uniforma tu je, sve je uredno i čisto, aj dispečari najljubazniji su isto. Halo, molim tu i tu vozilo jedno. Nikad nisu nervozni da osjećaš se bedno. Da li si trezan ili pijan, to ništa ne menja. Dispečar ljubazan stiže, taksi doviđenja. U Albatrosu vozi naš komša pravi delija, Nebojša Tričković, nadimak Pantelija. 08 00 237 237. Već je stigo, sa prozora ga gledam, u Albatros taksi, sada 7 08 00 237 237. Ovaj broj samo pozovi, ni Albatros taksi, što pre ulovi. Bože, Albatrosom, brate, nama puno znači, tu su naša braća, iskusni vozači. U taksiju slušaš pogi pod eleganciju i stižeš bezbedno na pravu lokaciju. Ispravna vozila nema kvara i sekiracije, da se tenzija ne stvara. I pored pijanica koje oni voze, vozači Albatrosa nasmejanu facu slože. U stanici Albatros po ceo dan je akcija, javljanje i oprema, full organizacija. Voze po klizavom snegu i po kiši, najjači taksi samo napred kidiši. U svakom delu grada Albatros taksi lovite, ispoštovani bit ćete, ljudi pozovite. Sami se uverite pa i vi da ih hvalite, i njihovu vizit kartu u novčanik da stavite. 08 00 237 237. Već je stigo, sa prozora ga gledam, u Albatros taksi, sada 7 08 00 237 237. Ovaj broj samo pozovi, ni Albatros taksi, što pre ulovi. 08 00 237 237. 08 00 237 237. Ovaj broj samo pozovi, ni Albatros taksi, što pre ulovi.